COVID-19 की लॉकडाउन की पेरोड ओइबनिना मरुअना चाना थक्नबा ngसाई प्रजा सिंगना ngसाई मसी फंगनबा हुजिक्ति ngसाई इंडिया गवर्नमेंट की अखोई आत्मनिर्भर भारत अभियान की मखादा मी अमदा चेंग केजी मंगा हवाई केजी अमा था अहुम की पीबा लोइनना अखोई मनरेगा की वेजेस हेंगतपा 182 दगी खुशुमन से शनिगा अनि हेंगतपा अदुगा लोइनना ngसाई अखोई काम्पा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लांटिंग अथॉरिटी की मखादा एफोरेस्टेशन प्लांटेशन तौबा फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाटर एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन अदगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन चिंबा ngसाई पैकेज के आमा लौथोखरे लोइना ngसाई मदुगी खुदोंचाव कया अमसु कोई प्रजानसु फंगबा होखरे ख्वाइदगी लुरिबदी ngसाई अखोई चिंजाक हाइबे तारे अखोई ngसाई चाननब चिंजाक से एकदम ngसाई मपानदगी पुशिलगा सुम पीदना लेबदुदी ngमैदबनिना अखोइना मतम चाना हजिकी हंदकी सहीगिदी नोंगसु मतम चाना तारकपनिना अखोई मतम चाना अखोई फौ थाउबा चिंगी लमदा करी थागदगी हाइबसी ngसाई अखोई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की COVID-19 टास्क फोर्स अमा सेमदना अखोई अप्रैल की तारीख कुनमंगादगी हौना अखोई चीफ मिनिस्टरना शेयर तौबिदना हजिक ngसाई मीटिंग से मथंग फामे अदुना ngसाई स्ट्रेटेजी मैम अमा पुथोकनै आइसु मेंबर अमा ओइजरुबनिना मदुगी गवर्नमेंट की पॉलिसी दु हाइफेट अखोइनसु सजेस्ट तौजै अदुगा मदु ngसाई इंप्लीमेंट तौननब कन्ना होनरी आइगी मोड ओइना हाइजो हारगदी मणिपुर गुम्बा ngसाई नेट क्रॉप एरिया सिदैदा 2,34,120 हेक्टर्स गुम्बा लैबसदैदा अखोई ngसाई स्ट्रेटेजी सि चुमना तौरगदी ngसाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीदरेब ngसाई पैकेज मैम नत्रकंदैदा ngसाई मिशन मोत लाइब ngसाई मैम सि तौरगदी अखोई अदुगी amna वानिंगाई पोस्ट COVID-19 दा लैरोइदा हैना खंजे अदुबु मणिपुर दसु अखोई अरुब खरदि अदुम लै समस्या खर मरोइदा अखोई ngसाई इरिगेटेड ngसाई इरिगेशन फैसिलिटीज ते जुक्की मतिक खुदोंग चाद्री अदुरगदी हौजिकपदि अखोई फौ थाबा याय नत्रगन सुजाक थाबा याय अदुबु फौ थाग्रब लोख्र मतुंग दैदा ngसाई पूरा हांगे करी तौगदगी हाइबे सिगी सु अखोइना ngसाई ग्राउंड वाटर खंगदे ngसाई वाटर रिसोर्स मैम से अखोई ngसाई टेप तौबा म दरकार लै मणिपुर द नत्र नॉर्थ ईस्ट दि अखोई चाक चाबने अखोई दे राइस इज द लाइफ फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल इंक्लूडिंग मणिपुर अदुना राइस की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी से अखोई ngसाई हाना अखोई हेंगतनबा अखोई दरकार लै अद मसी मंत्र अहुम लै अहमदा चाथोक लैबा चाकसु हौबा अदुगुम्बा वेराइटी दुना रिप्लेस तौरक हानगी थारिबा फौ मखन सिदगी अनिसुबदा ngसाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन सि हंदनबा हाइ प्रॉफिट यामना लैनबगी दमकता फार्म मेकनाइजेशन तौशलकपा अदगी अहुम सुबदा सुमनगी ngसाई फौ थाबसी हानगी ट्रेडिशनल मेथड तगी हजिक्ति अनौबा साइंटिफिक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन अखोइने SRI श्री हाइनबा नत्रग इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट मंत्र अहुम से अखोई फार्मर्स दा अखोई पीब दरकार लै अदग फार्मर्स अयामना लोइना खंगी अदगी अम फौ थारिबसी सुमनदगी खरीफ दा जुलाई दा जून जुलाई दा फौ थाबसी की मथक्ता ngसाई मदुगी ममांग दा प्री खरीफ हाइतारे मार्च फेब्रुआरी मार्च तगी होरगा मार्च अप्रैल दा लौरोक अमसु अमुक प्री खरीफ हाई मसिसु लौननबा अखोई डबल क्रॉपिंग अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने यामना थवाई ताना मागी मंगजरिबा मंग हाइतारे डबल क्रॉपिंग सि एरिया एक्सपांशन तौरकपा एरिया एक्सपांशन तौगे हरगदी फेब्रुआरी मार्च दा अखोई वाटर रिसोर्सेस क्यानो क्याम लैरिबनो हजिक गवर्नमेंट की पॉलिसी मैम स्कीम मैम तौरी ngसाई ग्राउंड वाटर दगी इसिंग लौननबजे होनरी अदु आई मोड ओरगदी हंदकी सही की वैना शॉर्ट टर्म दा ngसाई इसिंग फंगिबो मफम जे कराइदनो टुरेल लैरिबो मफम कराइदनो लोकटाक की खोंगबान दा लोकटाक तगी लोकटाक लिप इरिगेशन रिवर लिप इरिगेशन तौबा अदुग दनतन ngसाई इवन अखोई यूनिवर्सिटी नसु फार्मर्स की फील्ड दा पार्टिकुलरली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अखोई नियरली अखोई 30-40 लाख गुम्बा अखोई स्पेंड तौबरे हौगी सही मंगा तरुक सैदा अदुना वाटर हार्वेस्टिंग पोन मैम सिंगसे लोइना अखोई हजिक्ति रिमोट सेंसिंग तौरकंदगी जगह से लोइना खंगदोकप याय अदुना अदुगुम्बा जगह जुदैदा अखोइना ngसाई फौ हेक लोखरकंदगी अखोई राइस फेलो ओइना ngसाई बेरियल लैंड ओइना लैबगी महजैदा मजुदा क्रॉप थाजिनबा महिमरों ngसाई हंगाम थाबे याय नत्रगन ऑयल सीड
pulses natraga vegetable thaba yaba masi strategy si tonana ba hojik kan khanari masi implement tonana ba kan honari ngasai phawani lokpas daida aham bagi phaw sidi khara tian duration thaba darkar le saksu hoba khara tian ba ayam thani ba phaw si namit chamaga kuntra mangani 135 days changi ayam thanari bising ngasai tampa phaw CUR1 wars RCM gi RC mani phaw aduna masigi mahutta aham ba lorok tadi ngasai gi university na puthokpa akhoi gi CUR3 haina akhoi phaw makhal am lei masidi subnadagi namit chama kuntra mangani sigi mahutta namit chama ngasai gi hunbadagina thabadagina maru hunbadagina logu hobada 100 days khaktani aduna akhoi na recommend tawjari si ngasai gi handaki saida su akhoi hojik low pari yamnamukti thadri low pari taram ta koi thari mathang saida di masi ngasai gi CUR3 aduga iShare ge na RC Manipur 13 si pakshan na ngasai gi tha ahumga hafta amatani sangi se adu akoina March logadi akoina March April May June da muk lo akan daida amuk June July da amuk mayam na thanariba ngasai gi any phaw chathok loi phaw makan si tharagadi aikoi gi chabagi phawgi demand hai tare masi akoi ngasai gi natragadi akoi mapandagi sum cheng pusilapagi mahotaida akoi self sufficient oibagi strategy ni masi mai panjake akoi gi demand sine yama ba phawdi si aduga demand ji piba ngamdragadi aikoina low pari amada kilo humpuni akoina recommend tawrisi kilo humpu sigi mahota ngasai quality seed si yam changaloi haragadi system of rice intensification SRI dadi 10 times 100 kan koi sizinaba yai haibadi 6 kg na oi made low pari amada adage integrated crop management tawge haragadi kg 30 khaktani mari 4 times handali adu natabida hojikti farmer na ngasai direct seeding tawge haragadi paddy drum seeder da torakanda ida direct seeding taw matam da ida almost ngasai gi akoi gi 30 kg tangkhai mde handan be yai adi phogdi du yamna phangaktragadi madu technology akoi sizinaba dakar lai aduga masigi mathangda ngasai gi akoina yengdurisi phogkhakta akoi target to yaroi singda phog thaba da sathok yam laitragadi phogi mathakta khwaidagi chanaba akoi sujak akoi soybean si ani si thaba dakar lai haibadi amaram da so akoi masi strategy to yai valley da phog chanarbin valley da phog putho maramdi manau ni pana phog puthoga mayambana singda maize puthogadi maize ga soybean ga puthoga exchange tongnaba yai aduga ngasai maize cultivation ga adukki matik darkar leibadi maize haibasi sujak haibasi akoi human consumption da natana ngasai gi hojiki Manipur da waliba sa san ngasai gi nga ngasai gi loiba ngasai poultry farm tori bisingsi machinjang mapandagi sum lairaga piragadi yaroidonina sumnadagi hojiki akoi soybean amasung maize paksana hangiba singi lamsidai tharagadi madugi anuba ngasai gi strategy ama orkan da ida ngasai gi human consumption natana animal and the fisheries da achoba ngasai gi kana bama pigani ai bisoi thamjaningi madugi mathang da akoina masida su natana ngasai gi hujiki akoina phau leire chujak leire sida natana akoi haira horticulture gi kenosi akoi focus tawdaba yaro adu hauji phawbada tawrisi hauji horticulture gi vegetable oisinu fruit oisinu planting material seeds singsi noina mapandagi sum pusilapani and mapandagi pusilapasi lockdown lagi thokare hojikti pusilapasu yadre yam wana pusilai maman tang wele aduragadi kari damak ta koi commercial ngasai gi seed production planting material putopa fruit khangde vegetable khangde flower khangde medicinal plants khangde even 40 years ki trees phawda protected cultivation da koi loinam technology laibani na Manipur da masana ngasai mato akoi commercial akoi nursery semukan protected cultivation da koi lomi singa thanana ba puthokpa si ngasai akoi university su tawjage iShare su tonsi department su mai district su tonsi masimaga ai thamjage aduga mathangda phau lokhraba matang da ida yengbiu ngasai Manipur da natna pura north east da pura lamhangni san thado ibani ngasai maram bedel land rice fellow high aduragadi karigenu masi lomi na tanbagi wafam naite lomi di thaningi adu ising phangdagi samasya ni ising phangbo mafam dana thabiro mana masing thabiro
ngasai potato thagera alu thabigera gobi thabigera man pamba thabira hawai thrak thabira aduga kari ising phangdaba mafamda ising leitaba mafamda su crop thabe yai masibo akhoina ngasai gi zero tillage aina kawi akoi university na ngasai sahi taruk kumba koi low pari lising amada koi hangam thajarami aina director oijaring ida madu ising sungya wawdana ngasai phawsina lomdai da khauram dai da natraga phawse khauram tungda residual soil moisture haidi lobuk sida chatma matam da khungup sida ida khungup ki mami taba haitare ngasai leibak sida inin lering ida subna dagi low pari amada hangam kilo tarani thoi si saithokpa madu saithokpa da khudung chadra gadi ngasai leingoi ga yalaga si saithokpa yai aduga hayeng madu ngasai hangam si haura kan ida haurba matungda hangam mapan satpa haurba matamda khoi upu mari khantang thambira kanda magi sathoksi 15 dagi na 20% hangat pa yai loina na haing khoi season ragadi magi hojiki hangam gi margu da yauri ba thau gi sang sisu akoi 4.1 ai 4 harijage 4 masida akoi gi masida PhD tawgra ba khot kra ba du ta ta ngak ne masi akoi tawri hojik su kan tawri adu ragadi ai gi mod ana haijar ragadi ngasai lamhang ising phangda ba khudong cha da ba ithai ngasai leitama pham ising leitama pham judaida zero tillage da inil leading aida hangam ne tawbi yari si masin akoi climate resilient crop hangam tawbi yai hawai tharak su tawbi yai aduga hawai lentil ne le thyros tarakan da ida lobuk si hangal lagum sin malamdi ngasai manipur gi lobuk si ngasai winter da log log raga kaidogi no da koi lobuk lang hangan toino loina ising laiba laitaba loina mensilasi simasoi thamjini crop khakta tharakan da lombi gi income hangat padudi yaroi muramdi crop ki mathakta kwaidagi lomi singna sendong laidibadi nga yokpa aduga ngasai animal husbandry poultry piggery na singwa singsi aduragadi yamna senthok laiba yen jokpa khangdi ok loiba khangdi san loiba khangdi nga yokpa khangdi senthok laiba siga aikoi senthok khajitang watpa adugumba agriculture siga akoi punshin ba masi integrated farming system kawi akoi alaman lai guru singna mamangai dagi akoi da tambiram bani yum mamalai ragadi pukri ma toktu pukri da ngayok silu pukri gi akoi beda vegetable khara thau yana khada ngasai gi khoi loigera natraga nang yana khada yen loigera kana go singilam da ok loigera masi akoi integrated farming system kawi akoi alaman singna tambiram ba bidyani masi sunna dagi scientific small scale or family based integrated farming systems si tauragadi ngasai gi northeastern region including manipur si akoi farmers ki income si double ohenbe yagani prime minister na 2020 da koine taurisi aduna maramdi masi yamna dakarni madi matakta manipur gi da akoi strength si karino hairagadi akoi gi high value fruit karino ngasai akoi na achoba state ka koi competition tawge haragadi akoi gi strength to khangdana akoi kaino tawbi yaroi maramdi akoi sports ta akoi gi talent laibani ne sports ta competition tawbi yani likewise agriculture da su akoi strength ti manipur da phangwa haragadi queen haitare pineapple ne kiwi ne asai gi akoi da lairi besi sing yangang adag handakta jaitek phangi ba akoi gi chahau adagi passion fruit adagi akoi orange king chili umoro mapana do kim tik demand laiba sidai da koi focus to da klai ad organic farming su sida dum to yai atai da to draga su ad organic farming to ragadi farmers sing the premium price amuk phangani aduga mathang da farmers se akoi na ase production se sum thara kan da puthokpa sidai da farmer jadi sendong si phangde maramdi paisa paiba senjau paiba middleman na moina farmer degi lairakan da moina post harvest technology validation toraga sendong tangkai madi moi pocket ta sangi farmer pocket ta madu gi sendong si tangkai si changhan ge haragadi magi village da sing yangang thari pham sei da lupa lakh taret nipan gi primary processing unit madu gi technology akoi loina lai madu loina ma koi mateng pangjabe aduna maji naward ki sendang makha da khangde mai da farmer kun mga kuntra gi torakan dai sing yangang puthoi bu sida porak yon mi motai da powder oina on thogadi masai gi khudam oina lupa lishing ani ga chani phangado paisa du ma lishing mari ga chonga phangani 4500 minus 2200 2300 masai 100 kg gi yangang gi si
ngasai paisa paiba mi da chatkrabani farmer ki pocket legi hargadi akhoi gi primary processing unit si farmers ki door the sing the ton with district thamukan satellite food processing ama akhoi gi madu gi plan ama hojik su kan akhoi khanajari government ge loina aduga aroi beda aina thamjaning badi ngasai gi loina agriculture horticulture animal husbandry fishery sigi matakta akhoi gi secondary agriculture kawi ngasai gi yum de laiba akhoi nupi angang sing school chat angang sing su tobuya ba khoi loiba mushroom cultivation chengum thaba sericulture toba sisu income hangat abagi masak amani aduga ngasai gi hariba manipur gumbadadi ngasai connectivity si phattabani na koi mobile agro advisory systems leida koina loina connect tobu yai akoi state ahom de hojik tori manipur gi sula ani aduna akoi ching de laidi ba farmers sing shi mobile ge through the advice loina piba tin targa di kari hida ka kani sigi sitkarai da phangani hida karai da phangani gai bisi mobile agro advisory system to aduna aroi bada aina thamjeng badi sumna de central agriculture university is 1993 da establish togi bani state target cover togi college taraga undoini laidi se du aikoi gi di direct tambiba teaching research extension education adu aikoi lamsi da pu bani lamsi da chawru bani na notice masani aikoi sumna dagi academic institution ni hana sumna kano da phammaga ka da phammaga classroom da tobu de aikoi thole koire kon thole sai tarang sore aduna aikoi ngasai kothada sengna hajaragadi ngasai akoi adopted village punna 20 sembal oire notice ki manipur de adopted village marini hoji kothada akoi November 2019 da akoi kothada akoi gi madu lichi village on thoke hana ngasai lichi pambi changwa thaba hogre hoji hafta ani ki manungda akoi gi coconut yubi pambi lishing manga porani madu se koi kotha da thagani jiribam da thagani aduna hairiba agi university sina pura manipur da fruits haitare tongan mokhan gi asai gi majida kaino yawi awathabi yawi tongan mokhan gi komla yawi champra yawi mayam si makhal taram se koina sahi ahum gi mamang ahum kai gi mamang da lakh amaga sam yang kai thagare ngasi di mahi pan basu yawe aduna hairiba success story university in tawbusi urakanda handak ngasai gi hoji government of manipur gi makada horticulture department central agriculture university gi tawriba thabak mayam singsi noi punna tawminasi aduna hoji moi DPR manipur da moi di government gi di scheme laibanina 50,000 ngasai gi dichi thagani 50,000 ngasai gi akoi gi coconut yubi thagani habi gi moi hoji DPR kana semi bani hoji horticulture department da siu ga tomina ga da yengse ngasai maduna success oragadi akoi di harau jagani maram de akoi di university oijaraga su aseng di end user de akoi di lomi akoi su lomi ki masani vice chancellor ogera director ogera mantri ogera lomi ki masani adana lomi singsi ki income si double ohendragadi asai lomi gi ngasai gi mag economic status se update tawdragadi university lairiba gi su darkar laite department lairiba gi darkar laite adana aina masi mayam gi mafam da masi lomi na farmers first aikoina ngasai gi haibese masi gi slogan se thamjani